Toi whātalo whātu I le so onga mai neo le tātou ko kalame peo na amatalia mai wa yastal wai. I le tala po o le whaalinga Our Lady of Kuala Lumpur. Le fu ma fatasi ma le fionga ya Patele Ioane Ono. Ia o ia fu ia o la ia whaamatalaina ia tūtāua o le ata leo whaalinga a Maria I Kuala Lumpur. I le nei lai tū la le tātou kor kalame. Ia le whapio la o loa a le a tu atu le apnoa I le fionga ya Patele. Whapio na tau ni aise te talo o wale tātou kor kalame le te amala o fionga whamale mole Patele. Ia. Mo foi whawhiga ia te ia Samoa, whawhongo mai e me se fo ia, pa ia whaale Ekalesia. No fo Ekalesia mo te tono Samoa e me se tātou tino. Ia e le nā malelaina I tūlanga fo ia. O ngase malo, kwa pena na fia uma ya tangata uma, mai maunga te tele se ia pa ia se o pito titi. Ia tātou vene poklame ma wale tātou sia ele. Fautua te talo tina pa ia Maria o tātou tina. Tātou uma o tātou tina Maria. Ia e sosoni mai. Ia mai ni mako fonga li lei. Tātou whata te ilo na soifua au auna. Una loto maulalo. Me leo I maulunga. A loto maulalo. Na mawai malo. A leo o tātou. Sau whangai ola e whao wau. Ia lelo na alo Yesu Kiristo. Mea lea, ia Samoai. Ia tātou talo ia matal tātou ne proklame ia tātou nuti mea lelo tātou whatutua ia le nei image po nei whatu soltina pa ia lo mais whau tāua mo oe maa mo tātou malawa lelo lani atoa ia sua kortama ia alo male nganga pa ia amene Sio walo fo Maria utumor kalsia we ate oe le li manuia oe fine uma manuia oe Yesu fo lo walo Maria pa ia ete nao le tua e tau sia matou tangata sala Iona pone le tua son matou oti Sio walo fo Maria utumor kalsia we ate oe le li manuia oe fine uma manuia oe Yesu fo lo walo Maria pa ia ete nao le tua e tau sia matou tangata sala Iona pone mele tua son matou Sio walofo Maria utumo el kalsia wiate o leri manuia o fineu manuia o Yesu fo lo walo Maria pa ia ete nao le tua e tau sia matou tangata sala Iona pone mele tua son matou o le vi ingal tama male alu male ngang pa ia Peo lo vi ingal salam tanga e whape fo yon pone so umare whau lava amen Yesu e whamangara mai a mātou sala, mātou malea whii whiri, tai nganga umai le langi, e maisi a nganga oe a pito I popo ngatia, sua kutama, le alo, le nganga pa ia, nene. Aftai lau whionga Patele mo talo le reitai au amtalia I fōli tātou por kalame, ia pēo na whaalau I loa fōi. O yasu talo wairina na whaka amaka ngā ka angu fia ia, le ata nei po le whaadinga lea I Kuala Lumpur. Ia o le taia nei po le tātou proklame nei foi tū la. Le ala au ili ai e paenga se furu mo le whaapa Patele. Ioi. Le ala whapeo na au ili ai. Le tā ua o vaenga se furu mo le whaadinga. Ia. Ia lei. Tō e la ufionga e. Ia whai sa mo tō whaafonga mai mo tō sisia e fo I lunga TV tātou watanga. Pole image leo kwa Lady of Kuala Lumpur. Ia, wale na o se ata. A o ka ua le nei image pole nei ato Maria. Pole whaadinga lea Maria Kuala Lumpur. E o loo iei tutono le afo le scriptural aspect ma le theological aspect. Pole whaatusa. E ngau niaka ho, kumakamaka. Ke lolo loko I ora. Le ke lo sia le o mai tutonu I ia mare man kuspa ia fo. O la vale ka le ka kikiro e ngai ko kombe ale ala ka e a ko e. Ya ke vai ilimete tas ya. Mai ali amata. Ya. O ngi ya ka ia wa. Kasi lima ko gas fa ali Maria. O fia ni kau sang. Kasi lima ko gas. O winga o lima sala mo kupu kupu lima sengkuli a. Ya, wa le lua fe lua lima ni. Lima. Ya. Pues lima
sa lau kausanga po le ongo sa lau kausanga kanu whaari winga ele se mea whaungi e whaungi ia la waenga ia isi whaari nga ia ia whaari nga ia ko ia si lewa ia whaaro lawe ele i mga ia kere ele ngei kurangi e tatou mai le ui loa malava pēna o na le akare la ka ngai ia kuka kongo fo o le tāua le o le mele o le internet ma le upenga te whailangi ma le new technology ia waisa koko le wa ingi mea ia so ia nga whaalonga i umai e whaalimari ko da luti o maroa ia uma ale lau ka kilo ni ia fialu ngai ai o ko da lupe kelo pilgrims le whena ka mananga sa ngai o whakusa le i o Mexico ia mkaukia o le ka ua le moni o le akale ana Afioga Patele o mai ape ia o mai ia pe mo pe kasi di matultas ya le lawe kala mo me ale akale ia tatou tempe e fou fe o le ua e fou ke me o fe o le tua ya po le fe awa le tua mai am tanga e ale lawe e wala ese mo mo nga pe am ka ko le ia o ka se ke Paula ka ke le o falinga Maria ka ye kala ya Maria ko un kuspa ia ale tradition ma ka le foi po tu e dua le Ekalesia Katoliko como na o ngai long fatu tu le kuspa ia mali talatu po le tradition living the living word of God the scriptures ia ma le living tradition I elega talatu e wala asia ya fai ma komisange la fa mai Yesu fia lua fe kausan kaloi ta ngofi ai o lo chino le ka ngofi ai o lo toto le lua fe kausan ko fai ku Yesu aya ale ona no fai ni ma komisange ana so it's a living tradition fa penga ko ya ona le Ekalesia Maria e de fa pe se kala kauange ai yo o me mo history ko le nga uma ya ve como museum no o Maria le so fu mai pe ama o asiasi mai pe tato ele o ese se fe o lo mai Maria ese fe o alan tamo Yesu ko so Maria le Maria le role of Maria na renga fatanga it's a supporting role support na tama lango ia pe fo nga ka no la sentene Maria e fasingo umanga o onga manga falinga ya Yesu ila ya kale la ia fio e mai Yesu pe un kakalo la solia she is a pregnant woman e falinga ya Maria o ela pregnant o Yesu o le tua no lua personal tastol pa o le tua so God is here he is present falinga ya Maria la ka ora e kakala ya kai goi foi la ka wa foi ya Yesu ka kuye ka pomo le ya ta pomo pok si mai pa il tatu o fa fonga ma ni tatu TV na epe a ko si mai ya te nga fa mu mela ni fengo fia a maka mai ai e tuanga vale sa o ina ka sigo ko sa ka sufa le wala nga tatu o ai ya la yelwa nga mo Our Lady's hair parted in the middle and hanging loosely indicates she is a virgin maiden. How does how does a virgin become pregnant? Maria. She is pregnant with God, which reminds us of the mystery of the Annunciation. E kusa le koe whamakala mai vo ia ile e miskelio la nantish dinga ia la vo melenga sau la ngelo le sau ia Maria filfilia o le ko a fa mai Maria ui o ia ngi o le ka solo i ko tala puia ana fera a fa mai ia tala la ngelo lo pui o fa mai tala la ngelo awe te fefe o lauto e mai le ngang pa ia o le ngang pa ia lon tolo persona tas tolo pa ia o le tua le
Não, olha, tô mais de tua. Ele mais tangat. É, mas caraca. Wa kasi le mai nga le fa bunga se seis. Ya. E Ole mai o kama Yesu o Yosef. Ya, kama fai. kama fainga ole it's a lawful o tu la fone como Israel. A fanga o tama ita ele stolo. The curse. It's like a curse. So malaya. Ole mera lenga pui man ko foi fa mai Yosef to. Era o lo ele so o di ko le Maria. Walu dola we. Tangata sa loto mai ele walu foi se kuska e fa ke le mo ko Maria o pisaisis. Kau lalu kakero foi se kengo Maria. Ya ana walu we la ngai makangai foi ma. Aya fa la mo foi mo ai. Io mai le tua mai Yosefo ave Maria o la wabanga. Yang mikir yo Yosefo ya, tadi dia tua, ya, kayak maro sun bapa bau, mai dia tua ni, yang yo elo na dia o Yosefo ya, dia Maria, mau na tolu fatu la foro, dia lang ada ingino, na foi la fa pipong por la fa mau ya mabema ya Yosefo, oleh tama o Yesu, oleh Cina, oleh tolu o Maria. Fa tu la fone tu sama tu manga yutaya. Nyala melanga so kama fa ya. Dia fa pesca a biological father. Yeah, nyanga ko Maria mai nyanga pa ia. Mai e tua. O ya to o ele e o ke pole o la to mai nyanga pa ia. O pu ya sa como le miskerio le ko ele. Pio le angelia Maria. Pe hola ne ko kalau mau mail fokus saja. The image of Maria. In the mystery of the Annunciation. Well, you can't go near Maria. La carry ya Yesu. So, remember if our ladies here parts in the middle. The culture Aztec. Aztec o se kasio tribe Mexico. Ning fa dia nampak ia. Ia kamalo Juan Diego kako kambanga ole Aztec. Al Aztec foi fa anga foi ang kapis. So very humble man. Yeah, but Maria la pe que Sicilia te sa mole lona muaulua. E foi longa pe silva vai lona. Yeah. Oleh kunga malianga Aztec Mexico fa e loi ka ui se vai mai lo ke mai ui sta po e loi nga con malo ya io pe for da to intia la ko culture ne vai me vai pe tu mai il mumbu pe ai men nga pe wo fa pe porque pe ya e mamma me e fa pe la Aztec la ko e tamai ta apa pelace lungo uguri tamaita kaupo aya se ngare se lo resco ya se con pelace ve fa afro ya but on me kawala le on se lo baile on tu mananga Aztec kenye fa pela ko se lungo ko tapo le fo lawa fa ali me malu ui we got Aztec put Maria e fa ali come Maria e fa mai fa ali mai se mo le Maria usa le was sa Maria o io le Aztec e se no cautia na si le fo la le Mariology e te lo che sia le afro on theology of Mary or Mariology e che le ha fatto no poi me contextual theology come fa ya tu no fa e contextualize Maria. Aquela Maria macaco pela Maria Fatima o que se o mi leisu pat ele va pengar ni Maria ya in kaya ka ko ngeya isamo yoi e voen ka kom foi ka ku se Maria pe ya e foi mo mori olha ngon meu the rope Maria ya yo me le e ko ngavu le fa o foi Maria e ka kom foi e Maria ka ko culture e va pengar ya langa la le fiwa ka ko foi fa di mai Maria ka ko
Se ku mai musonga ia konga wona ya. Ia, au lea la. Ia whaari mai Aztec. Ia, ko ngā fōringa lea. O le point mua, le waka o mai ai, o Maria o le taupou. Taupou. Usa leo ka koe fo ia ngā Maria le taupou koe whai. Roa mai ai. Mary is a virgin. Ia. Ia. Le vaenga mua na. Ia. Ala ka se e ku le vaenga no lua. Yes. Okay, scientific analysis has shown reflections of people in the Virgin's eyes, just as any human eye would reflect. There are 13 total figures, including Juan Diego and Bishop Sumaraga, that form two scenes in both eyes. O si me ko kia. Le la ve ai. Ai sila mai multalo yo maka. Pa fonga sambo. E ke mai mai reflections ile. Au ki kilo po ya e foi reflections ngai e me ko mi pise ki waka. Ila me ke wa la pe me ko. If you look at the person's eye. Asia, nangal makaola. Ole ola no makole ka feo fa kusa. Me nga fa kusa pe ya la soi fu Maria. It's not just an image, it is Mary. Reflect me ia ka. Ego ai. Le be ko. Ia nga ham ko mai le ngo ko mai la reflect mai le ia fo dingo le pole ma wan tie. Ia fa me ho tanga tamana ko mo di mau ka ko wo i. Ai ku ma mau. Ia ke le ai so ki. Chul. Ia le ku mai Maria ya. Ko ki ka fa pe mai. Olha, me ke mau. Yes, it's like a living tissue of maka. No fofongia. Ai na Maria so. So le winga nga le mele. Ese le fa mai ie. E nga ka ku ko ia le reflect ai le. Yo ka kai. E ka wa ko le ku mai ka ko because o meu maka pe fa aki kilo maka sta ta ta ya we fa pena. So that's the significance of number 2. La ia le ka Juan Diego. Io lei Juan Diego male kamale ka komule le bishop Sumaraga. E ma ko dia la. A foi ko o ka le ya. O ka yang le kongo le ka le. So winga pe fo ringa mai pise me puaka. Ala la ko o ko ki kilo ka la ki lo ko wi Juan Diego ri le ko mai ma. Ese pe fo ringa se TV fo ringa fo ka ko kinga. Wala nga le fa mai se fulu ko le fikas es ele o ka o mai le pe fia con ka ko sa ni le fa mai include Juan Diego ma Bishop Sumaraga le ko no mingo iska ka yo ngai lo po penatino les ka ia le anko Juan Diego le ma lo ne ma lo fa ma lo Maria ya oi iska ka po mi fa fi au iska ka po no pi fo ringa mai au ka maka I fo fonga o Maria le ko replay mai ai me le sila mai Maria le ka fika ko ka por me ya le po le vanga Maria Juan Diego Maria el bishop a ka maka fa ku so Maria la pa le li me ko ka le emo mai le so le ko mai ni le record de Maria ilang silsila yeah 13 people 13 figures here include Juan Diego semua so lo vaenga no luanga o le aka le o fonga tatu tina pa ia o uma le vaenga mo muanga e lo ai or ka Paul se le serungo o lo nao le o mai le o reflect ia tangaka I fonga Maria mai ta vaenga no ko one can see a cross in the center of the medallion that she carries on the upper part of her dress.
Ko sisila tre numero todo la fanga ile awu ngai la roi fo le ua tatu tiamba ia o lunga nai nga ia fa mai ele medallion e va io Maria ia a so lo kan e lunga lo medallion nga ia ma le pia mai le koluse o fo Yesu ia ala le wingo nga me manifest her consecration to her son Jesus, whose cross reminds us of both his total sacrifice for love and the moment when he gives us Mary as our mother. Ano apa fa ngai pe spaya me o koluse e fa mangako mai le lofa o Maria ilanga tama malang commitment ilanga tama malanga fa ngata ulanga le nga na fa lungo kalvaria koluse e le aso le pia mai koluse I langa medallion na ia e fa ta mai ka ko ese ka o ya Maria o koluse o nalo ye nga ko fa la tanga lo langi ale fe mai I ole inga wa nga koluse nga fa ya yo a foi ya o kama vai Yesu ya mai woman your son behold your son yeah so ke wa mai Yesu Maria lona tina e fai mo tatu tina lalang ya ko pe ke fa ko Maria pe ke fa ko o tina o tama Maria so kasila ka wala nga le medallion nei o ngale ki kyo le ka ya pat afa ya na si ko ka le ele ko luselenga ya as our mother. The symbol of the cross was seen on the sails of the Spanish ships. En Macaulero Mayos Spanish. Spanish. Na kuya le mo may merkala le I Mexico. E o mai la may mare manakova. O I me o ye o pio. O pens sails. Ko se va ila ko fai lavo nga na ko. Na o mai le. Ole va ala mai mal ko se ngol kala le ile Yesu Kristo. Ya le fola wa pia mai ia Maria mana fali I konuse ale kas como vinga ele va pe ese fa le konuse fa tutto I Maria ese fa ko konuse mai mal Spanish ma Spaniards I le ngomai mal talali no winga e ai da meu io e pe for mai ngal dia tato wa eu mai o que eu missionale merkala le ka ko ole va ka ko ole ni polo ingole lo fa mai sa re ya yo la fitu fa yo samo ka ko culture eu ine match a meu ele fula ya ka ko le lo fa le va ngala samo le lo o que la so e fa me le o ko si ma ya ko fa me le la fitu sia ya la fa o ma ko ai o lo ole vela ka kusak o vela sia ko kwao aves ko ingali aves si me nga o kalom ko na yo e fa pena lo samo ya ele mi vona wa ko mo sa fo solo la yo la ka sia ai mo kasi ka ko ele ning fa lai ai mo mai fa ma mo lai ko ka ko ifo sia ke le mea ile o la tu fa na yo le ola nga oi ola kafiofi ele me ko te mau oi le nga nu sai ai ya nga sei o koso pa koso fai fale piliki o de lo ko ka punga prove ko amaro fa me ai ola makau private times le ola nga privacy me my wife, my children, pawa. Oi ko aku fa mo le nga o. Ela foi me ai. Ya, al mesa pe ku fa o ko. Ye pe sa o. Ngale le ni sia ka kom. Se kom mere fa. Ya ku fa. Sa o so. Ke ko e ma bo e ngapo. Ya ve mo le mo ku fa. Ya, pe o si sia to. Ma eska kom me ai e ku fa. Ya la. Se fia ai samo e fa pe nga na sau fai was ko inga nga mo ia mo fa kai nga ku fa
Koe sau le siaso wone ku Ke man koe ke mako ya ka mako ni ka ele vai makai. Maka wa ko was o mai ya au fa mo ka ko na me ke o mai ku kala ko wa mai email vai wa mo lo fa lang o e vai u ya nga ko ku mako ku la ko mai foi e si va mai mai ya ko maro ya ui ema oi pas me e ki na oi lo wa te wa ile na sa mo e ke o pingin sui nga sa we ka e lu le Olaf kufa Olaf tu fa a Maria ya fa pengario la nga Maria Olaf tu for Maria longa humility ya longa alo fa ye tua longa stai lan men fanga mai al fata o Yesu ya ka o mai de vai ngaron non fa yo. The Virgin's identity as a woman of heaven and earth is affirmed by her garments, color, and decorations. Her reddish tunic is the color symbolic of earth, while the star-speckled green-blue mantle symbolizes the heavens. Ya, kau kalangan dia long fa ya, layan sa on au fe. Dia ofulia kala lo Maria dia pi pulu ya si sa mo pi lang me maka e pi ngai fe mo mai langu pi langu yellow ya mo me fe tu la fa dinga ma le winga mo tato me nga e ofulia ko tina pa yo Maria yang fa dia ya wanti ko o ya ultimate mai langi. That's the heaven. Or language of heaven, blue, green, yeah. Makumu feku, oferi feku, olugan laki. So that's the significance of Mele or Maria. Esau Madelang. Feel Madelangi. Yeah, people kalau ya autan. Pula peorela. Ya, tu sana le ofu mai Maria. Ya me vola ngal au kau. Ya pia mai ya na. So everything connects. Ko ngeki uman ka ko fatu tua. Mai sana le image leo au le di kwata lupi. Lo so, o le have so ka imali le lawele. Le lawele. Ya ka fa waula, fevo. Yeah, the mantle's color indicates royalty. Ya, o colorful dia mo kupu mo tupu mai tai ma tupu ya le ofu mai ka ko kinga pa ia isia ya o kan mo pa fingofia o Maria o le tupu mai tai o lagi male rarang dan miskedio lima fa palenga le o Maria ya vei o ia ma tupu mai tai o langi that's the mystery miskedio fia. So what in game me uma so ole ko uma le mitre ka sie ka kamtala. That's why it's a scriptural theological based area for the fact it's not just an apparition. It's not just an apparition of Maria. Ka ko Maria le mo la ki polo la le pa me. No, e ke le fi aulia me. It's a theological message, scriptural message. Ya, Maria le mai. So ta ingo tato le langi, malalo langi. Kasi mga ngayon, ya, wa mafua siya. For my sins, only the Aztec emperors could wear clothes of that color. Nung ngawin, mafua po, o nga for my emperors, only o Aztec, por kupo Aztec. Le tribe nga. O kung nga langu le. La ka mga nga ako wa. Masis. Le fu fa di may Maria. Ko le fa di nga me. Le fu fa na ui. O le o fu mai ka le. La nga nga Maria ko ai le sawa o le Aztec. Royal. Le royalty. Ya o ye for le Aztec. And then the Virgin, Queen of Heaven and Earth, points us towards the truth that God is love
and mankind is the recipient of that love. Ioi, e ka mai kako le lofo le tua tangata. Le ngaka le lofo le tua tangata au ka mai tatu kako ia kako le receiving le recipients of the love of God. And le lofo le tua. Tau kia a makawio Maria ele se kua Maria tato aku fa fonga wa aku fa no mai makala ia royalty kupu hoi Maria le kua le a Maria se tua a le fa dinga Maria le e la e mai Maria o fu fa tu mai ta le lan e ka mai e tato Maria mai le fainga le tua malo na lo foi tanga wa Maria tanga ta pe o e ma ka ko uma aya mai vai ele fa kupo le tua fa mai le tua Maria, very humble human being ya ma ale ano ma foi nga ma foi nga fa longa fa tupu ya Maria so e meu foi ya Maria foi ya ka ko uma se pa ia se ilo le ese ilo le sala ya maro la velo le ka o ko le numero 5 ya the 8-petaled flowers symbolize the day of new creation. The blossom is in the form of a hill, the stem is represented as a river, and hill water represented the concept of civilization. The hill represents the highest point of encounter between God and man. Viewed long winga ole ko ele ka le la ile Maria si fo le kai le lima ko si sila le mena le sila la o Maria le tonu o la pe ke yaka yo mo fungana there are particular fuala aungi o i Mexico le la longa winga le la fa nga mai it's like a hill cafe mai le vai it's the highest form of encounter between God and man. Immediately, pisi hiyo, yo lunga la hiyo. Cafe mai ele vai. Cafe mai ele vai ole ola. A lunga hiyo, le na fica ele tangata maletu. Pe ya yo meu mai ele só que escolhi. Fen fero e mose maleku. Lunga mama. Fen fa ale Yesu ya pequeno o ya copo maione. O lunga mo. Me for transfiguration. So ele só uma ya miskeio transfiguration. Ya for isi mereng. O feleng fela uma kumia dia Yesu. O lunga mo. Lunga mo. Ele for la mai o lunga mo. O fekawi tangata maletu. Because me ngai ko pispa ia la ka mai ka ko lunga Jerusalem. Asa Jerusalem malen man ba. Felo ai le tua mon tangata man. So I said kawo le for la mai se ba ni kero from talanga ia mai just looking at the image of Maria mawingo o area mafailonga ia mai symbolism le kele yo le onga ka ke mo mai ai theologically and scripturally based me umai ale sau ia wo ile kalau ngare vai kai meu Frankfurt la kurus la kurus le mai umai aku kia ka fasa viewed upside down the flower or the stem takes the form of a heart, source of life, which belongs to and has its origin in God. So Jesus' heart becomes the ultimate sacrifice to God for the salvation of all humanity. Kawil media amangingol ba ay kusa ole hiyo pi fa pe se mo pe la kele la pe ile point I can go le hiyo dia ele hiyo fa pe wa hat o form of a heart o faku le la fa mai o ba vera o source o faku dia is the source of life which belongs to and its origin in God. Pensa o faku dia olha tu, sabe tu, ela ia Yesu la le carry Maria, olha fatu na olha tu,
anga filien ka ko fa malu fo I fe ko misanga pa mai Yesu la polo inga ya to ia o to ya fan fa ya ma ko mai fat hat ngai wa ma urunga lo fa le mo urunga mo lo ko se be mo ai se file mo mo ai ai ma la lo fa ya ke wa ia mo ka ko ya peace calm ai mo ka ko ni fa fan pela le a mai Maria ya apea o fatua o le tua o Yesu ka o fatua o le tua o Yesu lo le ya la wa fi mai Yesu the heart of God the ultimate sacrifice ya nanga ke yo pui ke le ko le amakanga mai le tribal Aztec afu amanga o le wa ngai o Aztec ai la ko fa ko kwanga mo ai o mai le Christianity amanga appears la ko o lan me foi e mo sia e kikila ko le san wa ko ponsale de la pe fe no e mai so mas kam kikinga so te mai fa wel fakwe o le fakura na e nga mai ya wa ko fa fonga sa mo o me mo ya ngai ko nga tribe o nga ko I mo ni yo mo nga ya mai le fakura ka le la ngwa na ko ko se ya ko se o ko ya fa ro ko ka mai na faya ya la ia ngime o pawa fa ka ya ko fa ko se ya ale ma moi yes ale mo fi mai ya to ya ka ko ya we pe ko si ko ma si fa so le mo ana ko e fa per me inga ya appear sai no ngai fa ma ye pe le tu yeah, but this we all know that yo me fa ngu ponga ya la wa fi mai Yesu mai lo kusa fakula re Yesu mai yo Yesu no ko luse ma sa lan to o Yesu o fakto le to nga mai lu ko luse so ye ke fa nga ka la nga mangu fu Israel ai ngai mangu ngai mamoe ma fa ir ka la mai Yesu o la wa le ko Yesu se me penga ngi mangu mangi o foi fu meo ela avea kasia fa o Yesu wa ver taulanga le Yesu ya e fa penga onga suye taulanga uma suye fo me taulanga le este o le fasio de ko e fa nga fa ko yo o le ko me fasio kia ka ka me ki ka matu ya avea nga taulanga Yesu lon ko semlon mali ya fa ma fatue ya fa tangor fa tangor kai pier ka ko kala fuli ya kali umari ko finga ai nga de nga ye fola no ya tali in so ko fi ya ya presenta kulong kama ya nga ko mai oso lo ka ya la le ya ma I go la umai umai ye ke ko fa yen be ya wow samo ya kai va penga de ka de va penga ya lo no Our Lady stands on the moon. The crescent moon symbolized the Aztec god. So kwa le awai I ngofa Mexico. Quetzalcoatl. The feathered serpent moon god represent darkness and evil. Ako sisila ko le moon la le ko Maria. Ya o moon mo fo yan mga le lang pa mai le shine. Ale moon ya elang udut. Ya ole winga le moon le ako salanga o mangu malo le culture le Aztec. O mangu malo la le darkness. Mangu malo le ang sale fingo o ko ngao singa ka urang e fa mai o lo tangata. Isi mesa nga me ya saulo le Maria kuwa yung moon le kusole moon la le oya ya represent the moon le darkness le sin the devil ya le o sa Maria tuwa yung ya nasubia ila ya le masinga le masinga ole tua menga pinangalo ile tua
So the virgin's shoe, which appears over the moon, has no color, but is simply the raw tilma. This is inexplicable. Mga winga, may ilang sisila ko aur tatu tina, kulung ole masing fa pisi fa. Lo aku longa aau. Na pi fufiel tilma, na hol tilma. Merele ilio ngapa io Maria. Therefore may inexplicable long it's a mystery. It's a mystery. Along or kulangayo le tua Maria lunga le moon la, le black moon la. Kuai kingapa io Maria makaulia. O le moon, black moon, o fa lunga folio le tua o Aztec. O lako wanga salam lako me yang fai tangata ma pasiuka ngaka ma avi fa ko lako fako. Le lawa fio mai. Na ka ke o kwai. Kamalai kong o Yesu. O mga malambang ngalo lang la fio mai ngaki. Fa ngale ipong sale o culture le. O ko ai Maria lunga le o masinga le o ia. Le ururi la le. Na ia pupung ye tangis. A mai ma lambo Yesu le. Ha? Ale la ka o pren mo mela la le ka mai fa mai. O Yesu o le amatanga le o se afo se o la fo se ma fo tangata Aztec pio se manga lamba le la mai pung sa ia. So o le winga la le moon la black moon pa pengi se o po it looks like a pink se o po yo o le moon kama ko kemile fa ye le moon Okay. Ole number fitu ka An angel with eagle's wings supports the mother of God. The eagle was a bird of the sun. Here the angel is the messenger of the Virgin. The angel wears both a tunic of the same color and a brooch like hers. The angel holds her mantle in one hand and the robe with the other, signifying the son she bears is from both heaven and earth. Si pula angel lai lalo pi ko lalo liata. Se angel pepe le fa peonga au. Lai kangole le sionga lima ile mantle la le feku ya le langu me maka le robe nga Maria. Le kangole sionga lima ile ofule Maria tutonu. Makaria la o le ofule fa fo le pulu le la me maka tina pa io Maria represents heaven. O makaka mai o mai le langi. Lo ofule ko le pe enga le langu. Do to sila tia. Le u fo le sidi mo le angelo le represents earth. O le langi ma le langi. La il tatu tina. U el angelo le si ofu le representing le langi. U le si pico le si ofu representing le langi. La le wingo le mea. O tina pa io Maria. Wa mai fatasi le langi mal langi. Lo binga fo ni mai ele se ni se moi. Wa o ke sianga le Ekalesia. Le ka ko mele fa ni ko sa. Ole a fo ole malanga ole fa mai moi. Pilgrims of Hope. E you peli. Hele ke malanga ai. Hele malanga ka ko ni sila. E ka ke malanga mai wala. So there is a connection between the earth and heaven. For that kat may email Ekalesia Mary the image of Lady of Guadalupe is a connection between heaven and earth, God and man. Nakaupe yang eru. Wongi fa mamu ni was. Sorry, kafi lende mamulu. So that's the theological underpinning of it. So ta inga le langi malala. Olmanga ya fayo fa fong mo tato tsu. Kasi lo ki kilo mo ulo umamea nga ni fa kala mai pat ni baton. Angelunga. Hei ka ko makamaka ka ko ka kalo le image le. Ya po. Ala man lamai. Le kele o le o nga le mai fo ko ole.
le ngumel fiku leo ka ya ya o man me fi ya le la ka se e kulo de Our Lady stands in front of the sun. Our Lady stands in front of the sun. The sun symbolizes the greatest Aztec god. Ya malingo kilianga. She announces that God is greater than the sun god. O le sun. Le ka kan nge ya. O le puanga o Aztec. O Aztec. Ako pong sama ni sa mo to. So ki mas ka na meron pa. Ya ese ya au ko pulo mala. Kai gua. Ya, kusala la ko le sun. E me sapa ta ke me mama mai pula mai la. Ya, le la ko sana le sama le image. O sama dia ku mai lumor. Wa me ke le fa peka ku si a. Ole sun na. Ole lana. Eu sama dia pupungi le la. Piko mai lumor le la. So le fai mari la o e ku. Kusai mai Aztec ko kuore ya e piko ku ya. Asia. O le ku mai luma mari. But the male sun god. O le sun god. O Yesu le ko la wa mari. Ele kile en ko lai ngai lo le tu nga foi ko fo. Ka no mai. Ese le muka uki ore. Ia fam ka langa o. Ia le ka o ngumela var. Au le kele le o nga fa re kerosia le. Io. E ma amese mai kuspai. Fa nga ki. Io. E ro ni ka usa o ka o ia Maria le. Ai lo fion patel. Ia. Wa vai ko ka kai. Le. Ia. Eso a il fam ka langa ma ka ko wi lingo le akangi Iyo. e fa linga le mal ko ka vol vai aso asa ko fa wa lava fa ka langa pe ona e tauti nga ele o fio patele e fa makala ya kele me ta u lo fa me ya ai mori fa ta ile o fio Tai. Awon ngalo mai mo ele sorua ele tato por kalame tayo ele tato por kalame le e winga ele faalinga le Maria e Guadalupe ia ai after tele le fion after fo ia ele tanga luenga so fo mara loina mo la mo fai na mai mo mai tato kulanga ia ai after tele le fion mo le por kalame le yaso to e mo foi se fa poponga ele wa yaso asau ko ele la ufiunga se talo fa mai el tapo kalambe man fa loro patel Ia ko tai samo tai mo lo fa poponga ya ngele tu pe ko tol ni yaso ya mo au mo li au lo finale me o mai pa me mo yai tanu me ni fa tai fo tato TV na o tu ma renga o nanga fe pe ya la fai ulta tu o ta mai va sfo o vi ingal tama le alo le ngang pa ia pero no vi ingal sa le tanga pa pe foi en pone ma so mal fa lava amen Yesue pamangal mai mato sala la ve mato mele fi feli te tai ngang le langi e mai se ngang o e apito e poponga tia Maria el tamai tai o Guadalupe tau si mato sufa ya tu oe il suapo tama le alo le nganga pa ia amene ya al tato por kalame na mo le yaso tu tamai le yaso asau fa soi foia